والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمز آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرا كمالي تاني أوفي نوغود عيسنين جيشاتي سلا جولين غري خاتي تومان قصونا ماهمو قبدي وان انجر تكاتون نمودتي غرو أوفي ناغود عيسنين جيشاتي جنازة لما تجرى yoo ammaan tana gorsani goona jenne nuti dheeratti garuu waan tokko lubbuu teessan dura obboleeyyan kiyya ka islaamaa lubbuu tiyyaaf kaniin dhaamu maali seetan ka dabare tokko guyyaa isniinaa gurbaa dardaraa tokkoo tudde ustaad Hamza Mukhtaari jedhaniin rahmatullaahi alayhi rahmatan waasi'a ni beeytanii ni miti mee warri isa beeytan harka baasa ربي الرحمة أقوله غربا سنيف نمنو را دوي چوفاتي فو ربي الرحمة أقوله قبري إسايو ديتن غويا سن نمني ديت أغرتني جرتن نمني قبري سنير رتي هرماته يوكا شيكوتي تينيا كبجمتو جالتمتو يوكا استاذو تغينيا كبجموتا قالي يوكا طالب العلمي قفاتوتو أچرتي أركمين سنجا warra kofoon isaanii muraa warri areedii isaanii gurguddaa imaamata kaydhate yookaanuu nama koofiyyaa uffate malee nama zallaanyii takka hin agartaniin isinin jaa guyyaa san maaliif akkana jechuu dandeessee yoo naan jettan obboleeyyan kiyya ka islaamaa sallu ala nabi namni waanuma irratti jiraate san irratti du'a lal gurbaan san nama beekamaa miti ilma ministeeraatii miti warri isaa Dubaay naggaadee marree miti garuu dardara diina islaamaatiif hinaafaa qabu agarre dardara diina islaamaatiif hinaafaa qabu nam tokko gosa isaatis namni beeku hin jiru guyyaa san bare namni garii maaliif mucaan gosa Oromootii fi Soomaaleetu wallalee guyyaa ja'an sanis lachuutu walitti Oromoo fi Guraageetu wallalee guyyaa ja'an sanis inni achi jidduu niyyaa isaa tokko keessa maal jeeni beetani yoo ammaan tana dildila dabartan masgidni hin jiru madarsaan islaamaa way jirti achi obboleen kiyya qarshi kum takka lubbuu isaatiif inni baankii keessa hin qabu mana kiraa keessa galuu ture garuu kaayyoon inni qabu ajallakumullah madarsaa islaamaa takkaa fi masgida achi keessatti jaaruudhaan fadhaa jee obboleeyyan kiyya Allahu akbar hin jettanii amman tana nuti dardara akkanaatii tuutun nu barbaachisa obboleeyyan kiyya wa shabaabaka qabla haramik jeemi rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin jeebar saammadhu waashan duratti saammadhu jeetiti achi keessaa oofeeti sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa shabaabaka qabla haramik jee dardarummaa ta'e saammadhu dulloomtiin duratti jee amman tana irra hedduun keenya warri as jiru eenyu shabaabota dardaroota gabbeeti namuutu gaara kanarra dhagaa habbaadhaan nama guuruu danda'uu jechuu namni as jiru garuu irra hedduu nama ani arraan tana ajaa'iba natte warra haaraya waan amuutaan jirtuu fi malee ijoollee teenyaa miti irra hedduun as jirtu dhiyoo tana dardarri ka guuteefis sababaa dhukkuba sodaa fi masgiidatti guute lan maaliif abbaa feete nama fadhe gosa fadhe diina fadhe haa ta'u yeroo rakkoo namuutuutu rabbi beekaa jalla jalaalo namuutu beekaa yoo rakkate hin agaltu haada manaaxii eesta qoloo pirezidaantii Ameerikaa kana Doonaald Tiraamp jettaani miti sababa koronaa san yeroo bar gaafa diisembar keessa kaati bara 2019tti yeroo kaatu umaatii miti jee nuti ummatii Ameerikaa umna qabna maallaqa qabna ifirraa dhorkinaa jee bar garuu wanti isii obboleeyyan kiyya biyya takkichaa sanitti nafne ka addunyaa cufa seentee miti san booda maal jee salaasaa dabarte tana osuun ta'in salaasaa tan guyyaa salaasaa kana nuti maal godhuu qabna guyyaa du'aa'ii godhuu qabnaa jee obboleeyyan kiyya mushrikoota Qurayshiitis rabbiin jalla jalaalu rabbi qur'aana keessatti nuuf hin himne
yeroo bardooniidhaan bahararra deeman dambalii guddoo asii fi asii yeroo itti kaase yaa rabbi nu kaarrijii arrumaan tana jedhaniin yeroo inni isaan kaarrije booda hunnooti waaqayyoo isaanii awtiiso aw abaadir aw jimjim jechuun isaaniin oolamu. Hunnoo kanama gaddisiisu ganduma keenya keessattuu dhiyoo tana kanan goone boo ajallakumullaa kalee'uu maal jettanii shummoo sanarraa himigaa. Oo namni rabbi kadhata malee daraaraa shummoo gootee shummoo facaasta nyaata nyaattu maa facaasta boo. Shari'aa islaamaa keessatti yeroo du'aa'ii gootan qabaati nyaata facaasaan ni jirti obboleen kayya. Inuma rasuulli keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallama nyaata lafatti buutee irraa kana je'eeti nyaadhaa hin jenne tabarakaan keessa jirtu hin beeytuu hin jenne. Ifiifuu ka amma namuutu ikonoomii je'ee waywaachuu jiru qabdeetiti daraaraa facaasta. Akkam jettan obboleen kayya. Ka du'aa'ii namaa qeebalu eenyu? Dhukkuba ammaan tana dhufe kana namarraa fuudhuu danda'u eenyu? Innummaan nurraa haa fuudhu gaa. Isumaatu fidee bar ni dallane rabbiin jalla jalaalu rabbi nurratti dallane maaliif ni beeytanii toltutti wal ajajuu dhiisnee hamturraa wal dhorkuu dhiisne obboleeyyan kiyya ka islaamaa inuma yoo nama garii rabbiin jalla jalaalu rabbii sheekkootii teenya ulamaa'ii teenya ustaadoota keenya rabbiin laaffisee fi toltutti nama ajajanii hamturraa yoo nama dhorkan isaanuma san jibbutti hin seenne namni obboleeyyan kiyya ijoolleen sooshaal miidiyaa too'atan hogguutu nama laayivii seenee bar ustaadoota arrabsuutu jira bar hin agarre nama arrabsitu dhabdeetiti ati jara barakaa qabu san arrabsita laal gurbaa san guyyaa san wanniin itti fadhe obboleeyyan kiyya ka islaamaa wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru dardara qeeroo akka kiyyaatii fi keessanii garuu namuu daa'iituutu qabrii isarra dhufe wakun ka rajulin ina ataw ba'adahu yaquuluuna marra wa haadha al-atharu dardara kashlaphee ta'uun qabnuun isinin jaabar akka gurbaa takkaa tahiije yeroo ati duutee dabarte booda warri si booda dhufu yaquuluuna ni ja'an bar gurbaan san nama akkanaa ture sheeka ture beekaa ture khutubaa godhuu ture ilmii barsiisuu ture wa haadha al-atharu hunnoo kun bar faana isaatii isarratti laallannee deemnaa warra ja'an nama akkasii tahaa je'eetiti shaa'iree walaloo tanaan nuu kaa'een isinin jaa obboleen kee nama akkasii ta'uu qabna malee nama guyyaa sadii du'ee guyyaa sadii keessatti irraanfatamu nama akkasii ta'uu hin qabnuun isinin jaa obboleen kee yoo irra hedduu ammaan tana nama laaltan du'a akkasii du'u jira dardarrii du'a kashlaphee takkan agarree hin dhageenye isin nuti ijoollee lagaarreeti khazzaanyi timirti beeti tana likkitti beenu obboleeso odoo qama'uu du'ee nama jaan hin dhageenye oduma khazzanu jirtuu lulluu dha'uu jirtu du'ee bakka barcaa isaa nama akkamiituutu dhufanii beetanii namuma akkasaati guyyaa sharaa sii dhaabanis tanas guyyaa biraatiif hin nuu qaba isaa dhufteen beenu xuriidha beeke wanni tun sharaa keessattis namuma akka keetiiti haada timbojjees warri sharaa keessa jirus timbojjees odoo sharaa keessa taa'u jiranii filima xuriisan zaappiyaadhaan warra walii dabarsu yoo ati ammoo warra istiqaamaa warra masgiidaa taate namni bakka kee dhufu san namuma akka keetiitu dhufaa jeebar Sheekh Amin Ibro jeebar hafidhahullah waraa gurbaan kuni waan takka hin goone jeebar abbaan isaa isa dhale malee anaatu isa guddisee namuma gaarii ta'e qofaa jee obboleeyyan kiyya gaarummaan lubbuu ifiitii fi yeroo jaan hin dhageenye mana amila saalihan fali nafsihi jeebar qaayixee qooqisi fannaafatee khutubaa gootee hadiisa cufa sana daggalchitee hadiisni kanaa munkara maarree jette eenyuuf lubbuu keetiif rabbiif jalla jalaaluhu maa takkan gootu feetu isaaf dubbadhu feetu dhiisi inni inuma an ifiifin dubbadhaa jeebar yoo isin toltutti wal ajajjanii hamturraa wal dhorku baattan taa'aa jeebar wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma laa yakunuu amthaalakum yoo isin if duuba deebitan yoo rinciicitootan bakka keessan isin jijjiiraa nama biraa kaayyataa ormi dhufusan akka keessaniin ta'u odoo salaata salfii dura salaatu nama fireendii qabu nagarre nama ammaan tana mudawwara khaxarii uffatee jira intala hijaaba uffattee sabriyaa hotel waliin dhagan adii mashaaftaa dhukkublee nagarre amma waan akkanaa ofutti hin jirru ummata diinaaf gheeraa qabu sanuriihim aayaatinaa fil aafaaqi wa fi anfusihim حتى يتبين لهم الحق جيبر أنه الحق إنه أناتو إفيف دعوة قد تاجيبر هذه كورونا دعوة قد إبر جل جلاله هنجتو دعوة قد إبر إفيف أمة ميرا الخانم تيجا ور ربين هنجرو جو إنه تي قويا سلاسة قويا دعائي هاقونو
maal taate obboleeso mu'mintootaaf dhukkubni dhufne tuni wahii bar mee laalegaa mana ciffaraa cufaatuutu cufamee mi obboleeyyan kee hamtuun isii maali ni beeytani ammas amma laal biyya Afrikaa hin dhufne turre bar wanni tun jum'ata lama arra 15 eega Afrikaa seente eega Afrikaa seente guyyaa 15 isin akkaan isiniin jee isin chaayinaa keessatti diisembar keessatti mul'atte amma biyya Afrikaa biyya meeqa dhuftee jirti ni beeyta rabbiin anaa fi isinii fi muslima cufarraa'u rabbii irraa nu haa baraaruun sin jaa biyya 43 seentee jirti biyya 43 seentee jirti ni dallanee itti fide mana ciffaraa cufaatu cufame biyya Masrii keessa 180 maaliin qabaman ni beeytani obboleen kiyya warra shiishaa dhugu arusitti jaanin asitti arusitti miti isin hambisi obboleeyyan kiyya walitti dhugeetti kannaami unnooti cufni isaaniitu qaban warra xaaliyaan dhukkee ka akkasitti irraa kaaste warra sigaaraa dhugu warra shiishatti ni dallanee ta godhuu qabnu tana ta godhuu qabnu toltutti ajajneetiti hamturraa dhorkuu qabna gurbaan san dardarichisa wanni nu barsiisu wantana obboleeyyan kiyya rabbiin anaa fi isinii gubbaa keenya akka bareechetti keessa keenya sandaran nu haa bareechu warra diina islaamaatiin dhaabbatu rabbi nu haa godhu ambaasaadara diina islaamaa rabbi nu haa godhu warra rabbi irratti jalla jalaalu rabbi waan takka hin sodaanne san rabbi nu haa godhu tanaafuu yaada jiru tokkootu jira yaadi san maali gurbaan san ijoollee lama xixiqqoo bareedduu dhiisee kute obboleeyyan kiyya tanaafuu arraan tana isa sanii fi ijoollee saniif jechuun ijoollee sanii fi maallaqa guuruu feenaati obboleeyyan keessan kana ilmaan keessan kana isin gargaaruudhaaf qophiidha obboleen kiyya namni lama baarakallahu fiikum mee ammaan tana eenyuutu if nuu qaba gaare qarshii 500 eenyuutu if nuu qaba eenyuutu if nuu qaba obboleen kiyya ta duraaya anumaatutu qarshii 500 if qabaaya